Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tetian yang hindi kejing kejong pi kanam kerla. Kakasi Students Union KSU Mauprem Circle kalakeno bakla don kejing penken kendon hakarukam sam yaki self enumeration form hanong sopop Mauprem hadin bagi ba kila ujor bagi boot level officer BLO kila letban IT yaki teki form hayeng MLA Barem Jongka constituency hakajaka ban sam ceman lagi tliu yeng kat kum ki kendon. Habakran sigilat pathai kubor haka artrek unaitung araja arpunriu hadin ke jingjurem ubak pensingai lang lingdo lingkoi u vice president ke KSU Mauprem Circle ulaong bagani jingle kolong persya yaki kendon bat kepenmi ru yaki jingsngo artatien nomor bakatai ke constituency kedai ke general C ulaong bagani ke rukam trekam kala ban wanra yaki jing artatien hakipat ba ulah pente berubah hadian baga jingja kala pau pat ba ki magistrate kilawan poisa ketika jaka bat kila simti biang yaki enumeration form ki bala dap ban IT KSU kala maham bakum kini jingja kim de satya bandang jan nang ni sekmat bat ke kentu yaki bor badai pet ban penti kena baga jing trai kam kan long ke bakuat bat ke babot pura yaki kendon yen bangyo ka jing ujor niki nong snong nong ni snong form program nong soko ba ladon kajing sam patba ya kita ki enumeration form da kita ki BLO officer hajing shisha ya kini ki form hajing shisha BLO officer udi ben poi haman lagi tlu yeng haman lagi yeng kat kum kaan batai ba lada umyo ben poi lada umyo umlap ikini ki brio license umlap ikini brio udi ben lej hayeng license kalau kita tri atamo odi ban wat gini bro ban yo gini andre gini form la susam public kuntu la susam ka gini form la sam haying jong tau bede XMLE jong kamu prem UDN josi kapala solong thumula ka dan ke silendat kala benlong ka political motivate jong nu te nakaliang kaseng ibu ka jenggeli ba ni kuat bentep bro akani ba yakini ki form ada ban sam yano ada ban sam kita ki nong Bangladeshis ne yakini ki nei ki nong Pakistanis dan nakaliang keseng kuat bentep yakani adu maham juru ya kita ki officers ki below officers hadin syai kini ki below officers ini gila ada gila ayo syai ke training hadin sports ni gila ayo yakani ke training bakin syab kin room saman ki training dai posi uni wan sani usam public yakini ki form usam public dah keba ai public gini ki form enumeration form tena kalian keseng ni maham ibu ke jengkerpat ya ka district administration ro bahkan dei halor ini yo ni below officer ngan mention ke kerteng ju ke dei sumit gosh kerteng ju jong ni below officer tena kalian keseng hadin ni ada penyo ini keren ni try jong ni ke kun jong ni bien jusi ulah pensai ulong ba dulu so lawan haying ju lawan dengan ai kita form kita form baru adin bekas nong ru kelalap adin kipat ba lawan itu ingi ngilalap lawan kita form baru lah sim no lagi magistrate dia nak liang jongi kuntahi mo dia sebagai du buat penong ba cua pengin ja kami nak liang keseng nilai kendu kirang pak snong kini ki sni beladap nilai yo bani song kirang pak snong hai dai bagani ke SIR nilai yo bani keren nilai yo include jumun nilai bu ki nilai pensmu ki bakin long ki ba bakin pen pikir kini jeng pendung ban pempelem kini ke SIR tina kalian ngejongki nilai yo bani song nilai yo kamtam nilai yo bani keren kamtam suka ban rap ni ba nakaliang kamtam kani sini jongi ke ikin wes along adil pa ka general seat ka adil pa ngila jeng gesong ke pat ni besong ni adil pa jeng gesong kre bagi wi gijat indri ke tolong tak kadang ke isgul tak ngi ken na kaliang ke bor demonstration ECI ka simkhai kani ba dumja su kadian bot na kaliang seng ni bot din ni wat balik kita Kemut dong na kaliang kita ngam temo ini rugi pentip ling bagi patba kinong sung jong ka nong sopok no ini don kata kejingja kita bau bilu officers wan sini wan sami kita ki enumeration form kita long nak snong ru ka sim kya ngai mene bangi wan hang ni koi hang ni nang liang snong kelai sim kya kelai don lang te tahi
nakaliang tu loong ini ba undon jing tips pang kata jing sam kata ki enumeration form yang nakaliang tu ini mlak ban accept kini kadon ke cylinder kadon ke preplan nakaliang ba kumnu ya kani ki form sam public sam kataru sam haying ju ya kadon ke ba cylinder ke mo ba batha kum ka isi ai mo bakin lej saman ki tlu yeng bakin sam mo ada umlap ya ta ubreu ne ka breu ki de bin lej halaisin tri atem mo nakaliang ubi lo so kamle kani bat ulapan kenya kata dak pasam publik kita ki form ladang imtip kumbangin syu thu ni ba ya kita ki form bro ki breu ki baju sak teng sini bat ki bala shift no pat sakiwi pat ki snong ki tip ya kani ba ki yo jeng tip ya kani ba nakaliang ubi lo so ba usam ya kani ka form haying tuk ni lead din and josi Kedai kamu yang kita form lawan ayah ni pat la asam beriau na kamu. Hoi, habdi ki jingok jing tip jungi ring yang pertama. Jadi kita ki form la dep sam, la dep ai babun gini nong snong ya kani te nakaliang kata di dorpas snong kelawan mene, nakaliang ka district administration kelawan kat kum ka jing tu jong tu kun collect kita ki enumeration form untuk bilu so bakla tak. Kamu yang kita ada submit ada IT sikit beriau kela. Nakaliang ukun mene kami banyak keren bu magistrate dan nakaliang ukun loong ini ba nakaliang ka magistrate kelawan mene bat klashim bat kan start fresh of yang ini ki ban iPhone yang ini ki bilo ki form mo enumeration form tai Kau dia barok gini form la collect dengan magistrate. La shim yang ke sedang thema yang ya bro tam yang ni ka nong sok ko ni oper mo Ketika ibu dia ka senjam apa kau kesan kan sim. nakaliang kaseng entah hi nakaliang kaseng ni nang ni segmat in pit perman in syong bagi snong kamtam gini snong jungi itin wasi kala ade lupa ka snong kala syong kle bagi wi jat benril yang sedang ye syong gi dorbar snong in saya pilih jingmut saya panjingmut nang ta in saya wat ke ikilat kelenti ban gini ban spin per king kamtam ya gini ka bade bagani ka jing iPhone tang tahi Nakaliang ki noyalam snong ru kila pen pau ya ka jing so kia lor ka ni ka jing ja bat kilo ang ba ka jing lai IT ya ki form hayeng u MLA berem kala ban wan ra ya ka jing artaten pat ba bat kila dawa bah ki por ban wan ki BLO kin burenti ya ki kendon da ka basam bat ya ki form shaman la ki thleu yeng Yo kubur lagi nak senang. Don tahu BLO jaka bawun lek sami kita ki forms enumeration forms man ki thleu u song man hasi jaka lumbrio ai hanta hi te kata ka information yo sai skatri te marsunio skatri marsunio kata ka information te ila pentem ye kita ki dai supervisor te hadir mela pentem ye kata ka yu jengja te kila kiala pen yu tambah tadi keturu tinggi ong trai ula ila pentem sigi he jungu temur ula stop ki trai tinggi ru pada don dah sunong te mar suni aku baru ta tinggi ong yawan sunong kan kadin bagi yawan pun verify kadai ni kamdai kong kata tetapi nilap lagi kemar jong usong sisai usong ko kani ke compound bantu distribute dah ko apa keli porbang keli ngai ong beli mem samu ni kat kun ke guidelines kamdai bamen song si jaka bamen khot igini meredas bamen a kini form kadai kamron dong na bamen le ai man ki tliwi balik me pen kata uang em ngala lek wan kita ki beriu ngamlap takda nga song ni tengok em kini kamlap ban long ban ngimlap ban accept le le balik upen kamkai upen long kamkai ya kata ka ke dikte stom jungi yang asliang asnong balik bangila de pen bnas nong lagi tinghong ha idon ke WhatsApp group bagi trying ila de pentip bakan nei ko ni ke prosedur bakan ta menodong sudong kumbakal abad lada betha naliang ka district administration tambah new way pada uya jat te hadir ketua pan ngisi ya phone ya beri ban phone di ADM Pak Bidat dan tai mai ru mar la pha di magistrate di lawan lalam de makiru ilam bagi we kita gi beri song iwan wa di utau beri bo song hanta akan ni ka pau te kala long sai begitu di lalam te naliang jungi to hadir bagi lawan di magistrate la keren bat ya kut kata program ba di form sam di benlong nolen hoi kim di ben council bat udi ben sedang nak apa fresh te ni ila de ong ya kata kumbangi pan
Kita pergi dawan mat di masjid kita rugi ya. Keluar bentuk boleh lagi om ba. Kita pergi form bor ke pula ada besar. Kinum iu cuy. Kinum bersedia. Pi shwa bukan sedang ni kena ka exercise. Ni nak lihat kasnong ni ada bekot. Pi ngilai shong meeting baru ke bialu ban supervisor. Ba kandon ke close connection ke kandon ke close coordination apa ni kasnong ban maki. Pi ni kuat ba kanum don gunu ke dunia ya kelan nunu ke lihat tu ban ni keluar ban ban kopri. Pi ngilai shong perhan ngilai keren ya penbaik orang dah dan gunu jing ya bapi ya syamru kita ban kontak ni la dasna man pensuk ia ketu ka exercise ia kena ka SIR te ila benda iu ida form dekat group ida ong yaking on the fidan kunu problem people tip yang ini senang where we can come and assess you hi tegala ada keren kesai hadu kataru adin keturu dang ni uwe dang ule hadu kat ni kata ka masuk lingok te kalong kana liang jungi kasnong kalong tang kata ba kumbu ki batha yang i district administration ni song ka meeting borok isnong hapo kan di 18 west borok ki darwa snong ina elek ina snow ni ba pitar ila ya pen kita guidelines e borok khak ilala ban sungsu amba ka bas holingo ni tang sin song tang ko meeting ilala ban sungsu kita guidelines ni habia kat kum ka guidelines te kini ki bai la yo daga guide daga training kataru gidang ya lan dikata ke bakal bu kejulung ini ke ai ke pelong ya ki bakal bikin lek harus tang ya kejung lek jung mo ya kata bule kalau ke bapak kelah adin dalawan ki superior jung kubur hiru idal dia bula lek bakala de kata kejung bakala kamdai ban entertain kan di sisian bula bakala temut kamdai ban repeat show kan kamtam lagi senang jungi di balong basang sa le hang ni tenyim dei jin bangin ala kum kita ki ba ibri ba ki bi alo ki ban wan train kita ka kamp ni tahi la reng ka jing prinsip jing nang senang yang kami ba ya sami gini innovation form kibu ka jing kligin ba ki man ki bri ki bawan shimi ki ni ki form kimnade ani ki boy ki wana bar ki wana bong na ai kabu jing kliru iki wi bri pen ki samino ko mi li bro inde rangi yu ki pai ba wa ingi snong lo nimar ba de piak ko bong ni badra bong ba adi ham snong kadi menjai be kat kum ka menjai bedo to do exercise ka jungki kataru ka guideline ko 3 attempt kamu lara laipo islang laipo June first attempt 1st July second attempt but 2nd July kalau di third attempt subuh kataru still kadang di 2nd July minta kamu kepat dai ka third attempt plus ki ipo si benai 30th June hadu 29th July 2026 kamu la uni beriu la ya lai ya kan ka attempt tu menikong ka ba usong hap hasrit aying juno ubadai XMLA te jung kan konstituensi miswa kebubu ke jingkli kibat ke jingkli mai ka long political motivate bang ma ibun ibun jingkli ibun lagi pai ba jingkli ibun kebun haji teraisi ngilapan serai bon cak kimi fi de haduk menta bangi patlong syur tingim la banong ini tang ba ke ai mengener kan mentar makar kaju ba begini kumbul ayo ke training ide baniyat kat kum kata ke guidelines deki yat lan tingi rungi habia perhat nak sudah ke lek snong boleh kata kaju ke guidelines bangi prinsip yang ngila ban grab tang hapo sen meeting tang ko ke setting ngila la masuk tu dekat bu jing eu begini ya lembaga kata kat kum kata guidelines am kitu borok khon kin long nalen hoi mo they will not be counted kata banikong ke ya sonaki Kiomba, this will not be counted and kani ka khamtam ya kani ka part kin long kin consider yang kin refresh kata kani ka demand jungi bagi omba tip su ula le kumnu usami no kumnu ngim tip dia kata pada udiban kini borok khoi ula le ka part jung u kadiban sedang from the beginning ke kata ngim tip ula sedang nengkong ne ba ngim tip rat ba u hab sedang sedang sen baka area jing jadi mix area bagi clear mo ye clear you masuk part di district administration kamtam ka nong sok po ko mo prem ka mo ba kini ki area po ka 18 west kum dilum ji ke belong mix ban ki long
kini pek ha kini pek sani ba kan kom so ai gini form ban distribute so ba ban lech gi ka tum lagu krang ba ka don gi jing loop hole sa administration ni Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.